لما البطه بتاعتك تتعور وتروح تكشف عليها. البطه بتاعتي اتعورت. اروح اقول لبابا عشان نروح للدكتور. اروح اوريها لبابا، نروح للدكتور ونكشف عليها. البطه اتعورت. يا بابا. ابعد البطه بتاعتك دي، طب بعيد يا انا بخاف، امشي. يا بابا البطه اتعورت يا بابا. بص يا بابا التعويره عامله ازاي. عايز اروح بقى للدكتور يا بابا عشان هتموت مني يا بابا. يا ابن الكلب، انا معايا فلوس اكلكوا عشان تكشف البطه بتاعتك. تعبيط يعني ولا ايه؟ خلاص يا بابا، انا معايا 5 جنيه، اروح اكشف بيها واجي. ماشي. روح يا بكتيريا يا حبيبي، روح يا بابا، ربنا معاكم. ماشي يا بابا، هروح واجي بسرعه. يا رب يكون الدكتور قاعد يا رب. معلش يا حبيبي، خلاص كشفت اهو. الو، مساء الخير يا دكتور. النور يا حبيبي. البطه بتاعتي